mau bata ganupan bapak inang biar pai mai popkah hita lawan hita pai mau jai hita asedear pondok hita uhurta martonggo mah hita ham Tuhan nai bata bapa nami na negori atas maka tahun terima kasih doa nami hubamu Tuhan na doma manobus hanami anjana doma makasomani hanami ibagas istirahat nami sonari siol mai tangar hanami hatamu nagabe bohal bani partonduyon hanami ibagas gorannya anakmu Tuhan Yesus hanami martonggo amin. Hatan nini bata na ondos bata bani panorangon aimana tarsurat bani kitab poda bindu saplonom ayat onom marhite holong apa habujuran do salo sehasalahan anjaha marhite biar bani Jahoba boido tarsimbili halaka jahaton dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Bapak inang kita haganupan sadana gabi hapor sayaon tatene bahasa langboy anjahalang adong naboy ponop ilo benine bata. Bapak inang mungkin hajahaton na ongga ibaen hita dopak hasomanta dopak keluargata boy doai ipaponopkon hita humbani orang-orang yang kita sayangi. Tapi hata ninai bata ilobe ninai bata maka tahon langadong na boy ponop iloben. Ahape na ibayan hita tentu lang boy ipabuni hita tene ilobe ni nai bata. Anjahi botoh ni haganupan sona hapar lahota sona hapar sahapta. Anjaha ai mana gabe pengakuan tak. Bapak inang ambilanta humbani kitab poda bindu saplonom maka tahun dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Tentu tene anggobani pargoluhan ta ongga bedo hitaon mambain kesalahan. Anjaha kesalahan na ibayan hita ai rado kesalahan na terus menerus kita ulangi. Anjaha ai langboy ipaponop hita ilobe ni nai bata. Tentu onma nagabe pengakuan tatene ilobe ni nai bata. Artinya ijai anggora hita mengakui kesalahan ta, sadar bani hahurangan ta, mengindo pangurupian hubani nai bata, ijai ma tubuh holong ni nai bata ai bani pargoluhon ta. Ase mangarap do hita hubani, ase ondos dirita hubani. Ase kesalahan na ibayan hita ai langbe iulaki hita. Artinya ijai marhite tondui na pasing aido na mambere gogo hubata ase marparlaho hita bani na domma ito tapkon na ibata bani pargoluhon ta. Anjalang be iulaki hita kesalahan tano kanai tene. Hambani ai ya tahun hita haganupan karena takut akan Tuhan orang menjauhi keselamatan. Tentu onma nagabe pegangan tak. Ia halak namar hapor sayaon langbe mambain kesalahan. Langbe mambain hajahaton halani aha halani domma dohor ya pakon nai bata. Halani domma tubuh kesadaran bani dirini. Termasuk age hita. Anggo tubuh kesadaran ibagas dirita na holong do nai bata bani pargolohonta. Pasti langbe pak hita mambahin kesalahan nai. Pasti langbe pak hita mambahin hajahaton do pak kasomanta. Halania habapa inang hita ganupan anggona yahapkon hita do holong ngateni nai bata hubata hita pemaningon marholong hubani asomanta. Aseaha marhitehon ni hita marhitehon ni hata ni nai bata nai jalo hita gabe tarmulia ma goranni nai bata. Ase boy matongon marhiteni ambilan tahun lambin ipadear hita hubunganta hubani nai bata. Amin martonggo mahita. Dete tupa masombah nami hubamu Tuhan nai bata marhite Yesus Kristus na doma paluah kon hanami. Katon terima kasih hanami hubamu lani doma ondos tongon hatamu na passing in. Hamma tongon Tuhan marhite tondumu na paingat kon hanami. Ase boy tongon Tuhan lambin ipataridah kon hanami buah nia porsayan nami. Ase marhitehon ni pargoluhan hanami lambin tarmulia ma goranmu. Hamma tongon Tuhan nama masu-masu horja tangan nami Tuhan. Ganu pagori ni kuryamu.
Arit ase marhiteon ni ai Tuhan, lambin ihapkon hanami ma holongmu bani pargoluhan nami siganuk ari. Ibagas gorannya anakmu Tuhan Yesus hanami martonggo. Amin.